جاردن سروک ترامپ ایریشی اندام کنگرس لاجی کامینگز کرد یک و رخنگیری هری تونده لدش سروک ده کاپیتول هل دا. ده تویته که دا ترامپ نوینر مریلاند وکا زوردار بنافکرو گود اگر او زیده تر دما خواه بده بالتیمور دبه آلی کار بش بو پاقش کرنا وی جهه مترسیدار و پیس. لی برسفدان لواشنطن و دورو برنوی یا بلز بو. به تاوایی جه سروک نای قبول کرن که ایریشی سر باجارکی امریکی بکه. Ez wiha nakim ez bi vî awayî twîtan nawişînim. Çake, serok wek her carê, ew kesekî dilreş û nijadperest e. کامینز کو د 13 خولان د اندام کنگرسیا رخنیا اداره ترامپ دکه یا درباره گرتنا پنابران د ناوندن کو به درجاهیا سنوری امریکا و مکسیک هاتنا دانین. کس جمع زاروکن خواه ناخیده دوی روشه دا. آخر او جمروبن. هفتیا بوری جواتا نوینران جهر دو پارتیان دنگ دابو لسر شرمزارکنا گودنین سروکی ین درباره چارجنین اندام دو کنگرسی دا. کو گومان خزبو سر ولات پارێزیاوان و گودبوو بلاڤەگەڕن وڵاتên xwe yên têkçûyî û pirî tawankarî ku her çar welatiyên Emerîkî ne tenê yek ji wan ne li Emerîka ji dayîk bûye. Lê serok dest ji twîtên xwe yên rexnegirî berneda. Êvariya yekşembê jî Demokrat bi lîstikvanên karta pêşbirkê tawanbar kirin. Ev duberî di jîngeheke siyasiya germ da ya berî helbijartinên 2020-an tên encamdan di navbera serok û hevrikên wî yên Demokrat da û her yek xebatê dike ku pirsên xwe bigihîne gelê Emerîka.